Yanchiri amone company ya mabati Rolling Mills yukuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntubwate showroom asura achagwirigirie amabati ande umsialia utagete showroom yeto nigo enkale iyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati yiga ntubwate team Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingiye cyugo kwarigania na boigo cyo tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibego babwate Dumarang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati ali aye chigage emerongibire na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate yigani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na boigo na green obutambe bwe mabwate yiga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya amabati yiga ase nyumba yao tutari rero ase Ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya segeka ayo uchane warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenyiga ya Ouru Superstores yego toka se nyumba ya Ouru Complex imiyumucho yigo busongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Getembe Television ekeonga kiamamogusi. Mwancho murigeria na gukwandia ndonsi asore karibu sana yene mesa yekionga chinsa inye obutuko bwarero ditwerigarie weekend ditukoria gatano na gatatu asumutinye gukabire mwako yagabwikiri ubere 25 chinkoro kwa Clinton Ndigi bigalia nchama no ari kuri access studio yakabire ko nekia muri chibicha ngochara senjirenge karanso ikabana into ikomwe. Karibu sana mwancho murigeria na bono ekionga chinsa inye togochaka kurwa se sublocation ya Matiako yogotoka se wadi ya Bugusero bunge ya Kitutu Chache South ase county ya Kisii hasaba menye kurwa se chinse mecho banyara ko babako mochara omusaye bw'emyaka igatwa kuikagusiro bugima bwaye hasikeria kagerwa nigo are omubibo satoka n'ebintu byoboibi ande mono etugo kurwa se chinse mecho abamenye abo nigo bayesokire na gukwandra bikore byoboibi ebyabire bikonekiwa asama tukabwango gagento kirete abamenye bechinse mecho konyara ko bago imokia obororo obonge obwerete baraboko mochera umusawo yogo ikagusira obugima bwaye bunagotumanya muri kito dipo na sanya Omusaye bw'emyaka 34 asiride Josephat Ongubo kurwa se kinyoro kya Bonkurabi yugotoka imesa blockation ya Matiake wodi ya Bogusero niga kageire kobo moibi
chinga kibona umerana na makweli aye kabwate chimboli bere usangana tatu mwabo niga kwerera ayaiga sama dia tangkur sama di mose obumbo iga iga sai tumateka orabu bongkura omwana ne noyon negimbuli kwan jikulinga iguja nyimbuli na ka ondi muchono mugeme ani nyimbuli nyumbe kwan na takati ambuli jani ngaji jimbuli dino chinjo ataya nyenjo anjo yakini mbune nyumba kwan akaye mani kwan ene yan imani yan obo bot nakingokon mong nunga sakal narwo amnyoka chimbero kuligyo mabye kenyoro komate jimbuli nyumba namundo nyumba tingo uranji kwik narwo maliwaza banya kana jimbuli uratira maji nyumba abu ne chale kwa na atibete ndagera jimbuli amo ne mani yan nonyana babuno mwibuli nigatemire kumukuliro mu muroyo iga asebire bitambe amade skuru amasomeri mero bagendi kando ubundi ngaki abetenge acha njo kati skuru cyana ati munda ite mali akawe ndi akasira kana ataka obukarakalia boku wende yabande asekani kama ngano mwibuli kuna atembe sana kubwata ngabwata banganyora ukiri ubiri pipi yabande ili akabiri akaimoka kanda bogere mateka akawata ngobeano na bana bande ba jastimbujiwete akawata kaira akawata kasibu ngaronera ngagenda akasizuge siku akalatu gwaiga akabekunza gatebo tikiro gusanga n'umugambi bworogongorwe asilita Mr. Ombati nigo bana bagako gikeria egakora gyo kwirali chiko asamaoko mangana ya igakora getana mai bari ngaba ungeto boyi mkono ya lakini umoibi kera bwatirwa goitwa ya ya koru ako irwa serichi chiko igori tangani ya kora kenekia yo boibi mboli bia neke mugakora nekia komentana ywe abaiboli boigo nigo baboliwe kosemia abana babo no boigo kubaigeria chimbwa chingiya abaiboli wanera abana bayi ira abane kanisa abana murana abaiseke aseta iyo nyasoreri kirenga ne liogere yokurwari burwire bonde bwense ekegori egeke bono nigo baboliwe we atanana ne chisabu na boigo wetanga kurwa sebinyuga byogotindia abana bari tuiborete rio de uno mwana moke chimbwa timoga 85 nana kubata kintu kya mundu aikiri yake onye mumanyete ni amate yao tari morunge ire ripoti ya sesereka richi kondirororo riko gambia abantu batari abarunge aseke gorie kegeke twabere tubwata abana tukubakwanira tibari koigwa oyo tari koigwa orio narete tabie ye konyore butambe tigarera akoreki tigarera arore nonya yaba pati mbaya moibite takeirio itwa lakini bono pati mbaya tikwari gutangaraia nje timbwati mangana mange oyo naya ya manyora chinga kecho boigo mugambi niga bwatoka egekurire getindi abantu bonsi pi batiko koboko butambe batigeki koboko butambe sika enibo ye amate yao kunosigete yao kuripoti ni gataseni kia ukia gatembe kuruiga sekenyoro kia bonkura borabubi egotokesa blocation ya Matioke wodi ya Bogusero ilitira na inkoro kwa dipon asanya Toska bosio mwancho murigaria bune ncheremo yogochengera obokoreri bumurai bwe kanisa uyu natwe bakagosiro bugima bwaye asirita Elda Israel Munyoro moyo wariganigwa ne chikanisa chegi Adventista wetani kianda echo chirense ye district ya Nyaguta egotoka se wodi ya Kiogore bunge nyaribari chacha se county ya Kisii moyo yubogo sasima nigo one kiwase getigia secondary ya Nyaguta asabara likuru asegeta senekega kyagetembe kubwaterana amone company ya Zuk banyara ko babawo ikarana sense meyo nagosangana bamenyabo asumo igoyo ne kiwari tukori ara rumna gotumanyo muri kito Daniel Ontiri asokonyora nagochengera bokoreri bwanyagusira omulisia Israel Muronyo yosire obugema bwaye kare emyaka emiemo n'etano n'ebire irombe yabararia kurwa segeta seni kyagetembe bakoragwa na mukate Enoch
Geoffrey Onsarigo, Ruth Kemunto egati ya banda bange. Jumamosi yitariki isa na isatu nigo bakorera ritukulia ba asegeti yeskuru ya sekondari ya Nyaguta. Imiye ward ya Kyogoro ase bunge ya Nyeribari Chache imiye county ya Kisii. Tule live kwa isani kubwa kuna Gatembe Radio and television inse yobora yobonene dwa wa isani ambao ni Zuku Satellite. Abege no baiga be kanisa yiga Adventista akurwa chikanisa wetani kyanda ase district ya Nyaguta. Ritukulia rero niko baigo benyorera libaga asokokorwa ko murobolio osenigwa sabato korwa sense meiga nichinga kicho banyora obokoreri bumulisia Nyagusira Muronyo nganiga nchete matera na ndari ngo inspired noko soma rengo soma kwe Biblia mona nene bali mu manyete mumaitenga na bare ngo some Biblia paka bono bune mwakoyo reteiga atari gotumia birore twatagete esabate koruno bochenu bwayo bosera bwaye amangana ndi ara bwati mambia egere te final chani yo mugaka te pario ceremony era korumambia on Sunday 9th and still ego chakokolerwa segetie keiga kya Nyaguta Secondary School. Chingaki chugusira kwayo muliso iga niko konyaso kiriyogotera ukukonye gotaraera. Chingaki cho abamenyi bensemiga banyora libaga liyogotererwa. Bunencheremo boigo yokumunyura. Mirobolio engabuniga yego korwa semige au masemo hasegetaseni kyagetembe nige goikira gwetera hasogotwara emetambe miya yekerero na rero litukuligima omuroboliga nigorenge masemo hase TV yagetembe gwetera chi satellite cha Zuku ichabo batani kurwa Zuku satellite basegeta na kubolia abamenyi kurwa sechinsemo au kwenyorere yabo aseli golirise bunencheremo yokugendera konyora chibicha chinyanzu kitali kubutoka. So from Zuku company ni gotobwate chidish amoneti decoder ekero tobwate full kit ni gotokon 3500 nekero koligereri ni gokonyora nga ase Zuku edish ni ge contentia decoder yaye remote yaye nerororo HDMI buna tomanyete HDMI nigo chigo tokonya gotorentera chibicha chire clear ase TV yaito kwanyora nge TV kwa void terigo koro kichi scratch goseme chere buna togoteba ntobwate kebo ya 20 meters ntobwate LNB inasa enko gokonyere nero asamangana ye network ne signal yaito nigere strong. Asa mariganio yumoyega wa matanga bokomwania omulisia monyoro nikobono basabire omonguru abe komo ya saga ya korobadere gatoseni kyagetembe kurega Nyaguta imeye ward ya Kyogoro ase bonge ya Nyeribari Chache imeye county ya Kisii leterene nguru kwa Daniel Untiri Togoska bosio mwancho borgere ase county ya Nyamira nigo abamenyi kuru ase bunge ya West Mugirango banyareko babagwe sokya na gokwandra ebikore byo kuboroko borendi ebya beri bikwane kiwa samatu kabonga gase chinsemecho asaba bodre bateni be sector yo borendi na boigo abarayikuriya gwesona nigati munenjire mwego cyakone kyabona bikore bigati birigo cyakogenda niga gocha mega ya matuka make ebikore byo konyarako babikwane kiwa se chinka au hasa bange be sokeri tukuri rero na gusanga no muri kito Fatgard Gisemba se baera makongwari bagwetera kubwatikana no kuboroko ko borendi ase chinsemecho nase enga yomongina Mary Omwanza oyore mamo mwabo omusasiroti bwekerisia ya Catholic Father Dennis Omwanza korwase kenyoro kya Kyanyabongere imeye bunge ya West Mugirango abwase obuibi na boigo obusaria au bwabeire bogokorekana ase chintunda 10 bono yetera nengoro ku Caroline Omwanza aiga nonka Pangeria baby ababere bagotoibere ngakiyere ntambe muno. Bali basi omate gosota oroche ngame pinto kabwate kende agatagete kurwa se family. Tigacha mugaso igoro atotebi tokonye ndokerega nega totigane nayi.
egekore kia bwango mono no gwitirwa embori yabo nabo igo okwibirwa chimbata no monto patamanyiti obotuko bugokira Jumaine yarenge chitariki inye omotieni oyo okabere aiga na inka yane nabeire ngo cyandika amatuka amange sana asogwe byogoiga bantu bagiti aiga bone gusagiye ibintu bantimeti na ninje bara ko ngenta osena kibarengerereti bano kuja kungenta embori kutiganse igo ekwa kimna ninje batagite bakamenya ko ngenta embori bakaira bakatiga emborinse bakaira chimbata ase egekore kende no monjoreria Mata Ondieki manyikaine bonaza mjoi kurwaze chiro ya kibirigo oyenere ochererwa gweika kourwa enibo yaje ensa eyemo ya butuko chitariki isano nemo omotieni oyo okabere basekire eduka yaje ingana abantu beyamate yaje batigeretwe chinkoma abamuraba ababare soyeri go barenga banta around 4-5 my sister unega so kuchia compound imeiga ali umontaru ndukete akamwaka akanguchi insai kunyanja na igo ile gali nekiro goroko moise hane kerni kore gali me wangu kuchikuri kuchia compound iga ngama korabo nda baguntu kanani ngama kone ke nkeke no ali umogali ni gasuri utangana kosoka bantena mamio sishuke ibuna kwana kundaga ke gali kabere pakanga unga ya kubona iga eneli sasiri yake amasasi yake ngalita ati mondera wana ki lakini to ko kutwensi aba barabu bakura lakini yanja toke yande bono na toro zento tolyo alita saga tego chiabu uchi bana tuchiti kwenda injiri twaru tukagenda twajibuncho kana skits kuru ibara tukajisoke lami abiri kuna ni nalero rende kyagera kranko yara 2021 mutinyo kabere na yandi tariki 8 aromba ngata tekni are ba soete ina nyote ba soete nyumba kitu saa 3 watu arayere kutunga wana bare kitchen ngaba kuna msio bakapeni kitchen bakapeni sitting ngaka ko perere dugu na news kwenekia ebikorwa ebiga byokoborwa koborendi no motureti bwekenyero kya Nyabong'ere njenje msio mwanza kimanga ilinda bagondoke liso ituleti Kenya Nyabong'ere amaya n'umungu ni oyonete rikindi bodi butambe na ndina njinare naja na twanyora matoka akoriki airirwe nasumbugite asubuya umugambi ngotebe ngoja twate yumugambito mugambito geke ndo kya obisi amaya nasumbugite twale ko gari asukugania twanyora security ensemo yabamenyi nigo batebire chigosori chinyinge chia korondo naboigo oborebi obonge bore asomujoyo okebirigo nabyo endake bikogera okomentekana okonene kwebikorwa ebyo mono korone kenyoreke yitonke bwate shida security erense sai ekiano sakoriri kenyoreke na kikyo kakibwata marwa yorinde mbigwati marwa bono moibe na bago tatambere na marwa aija okorobosari bibia bako bakone bicane bike bianjire kerase ngorondo bisikorigeri bicane bike na bianjire bikonywa marwando si asogweta chipara abagambimba maetengo barora batari ngambari ko barora serikali ne maeta askorondo chigwa kukuluma bakamaragoba abanta abo ko bori kwane noko ngai bako rusi besa bagwakera korondo litukurigima batari kogende gasi inki abantu abo batabwatirigwa ngasi kibago kora banyora chibesa bachigochiesera korondo ose bachigochiesera amachandose abantu no bagochiesa korondo mugaso botuko bacha koibera abantu kubwatikana nayo nigo omo MCA bwe wodi eyo ya Bunyamatuta omoske Julius Matwere agikeirie ebikorwa ebyo ase echiro eyo ya Kebirigo tubwate mechande menge twakire gotema gukurira abasikari baitu twakire gotema gukurira county government yaitu nga yanje etokorere emirimo akonye chireria lakini ni kama county government haisikii chingaki echecho nigo omobunge o West Mugirango muske Steven Mugaka nere abwatukire obosemia oboiga kubwatikana nebikorwa ebyo gakitetuka ngori okokora mangana yo no tuikaranste komoga tetuka na bana bakora mangana yo na bumbu oyo tuikaranste komoga mpwere torugururu kani abana baitu bachemora okoiga nakwo ogosaba kwa bamenyi abaiga buna nigo oborendi bobwenerete gutingigwa asaya
Hingo ripoti ya Getembe kurwa sekenyore kiga kia Kyanyabong'ere yegotoka imeye wodi ya Bunyamatuta ebunge ya West Mugirange county ya Nyamira. Njefa Tigadi Gisemba Miamana murikito Fatgad Gisemba no roboti ruo okoenekiwa oburendi mbochigo tingiwa sensemeyo ya West Mugiranga se county ya Nyamira. Tugosikabosio mwancho murigere tokorena se county ya Kisii asaba menyi kurwa se ekenyoreke mokegotoka se ewodi ya Monyerero ebunge ya Kitutu cha Che North se county ya Kisii banyariko babago chamo na gokwandira emechandiri babere bagwetera se kegetambe bono kubwatikana na barabo gotatwara enchira yo kwegenderia samagimabo nigo bono bachakia umuroberio oyora cheko bakonya barabo banyene kwegenderia se chi sector au anamono eri chisemi emeyega au na boigo bonchoria na boigo oboremi hasebono batebire okubwatira noko nigo gwachakira bono asa motkari busyo mbare no gosemeria gogocha gokoria buya bunagotumanya muri Kito Daniel Antiri Asege kegetambe abamenyi kurwa sensemo ya Manyansi imeye wodi ya Monyerero ase bunge ya Kitutu cha Che North etibanya kwenyoramo asogosanga ekerengeke mona gokonya na kibogima amaga yo kweroberia abamenyi bensemega nigoli tukolero barenge ne kibakogokera niye nkubwatekana no gochakigwa kwa Manyansi Universal Welfare Association ekyo abamenyi bensemega bachakia litukolero wetraso kubwaterana bakoragwa na Richard Makori Steven Abuga Mosiara egati yabanda bange egikundi abachakia bene bali ne kirenga kyogendera gosirena na Monasi Chisemi asama bebo igo weikanange weteraso gosegetana bunencheremo yogosirio botaka tokarabano ntoko muri community gato gwereni mechanda twensi na bantabamo ntatu manyo ya kirani gete twensi bito bograni mechanda yeto twekonye twika chibesa china intwaga nema kongonsi atobwato na education amangana monto motaka omwana go sinyo school pi bakoti school wa college katete singeri warwa ina ko sene certificate no nyanki se polytechnic singeri warwa ina ko tana bise to 100 eri warwa chatoka mwana wende school ene ajo agache kinyoru yeto na tokine pamoja unabantabamo ukwana chinga kecho abamenye baiga nigo bagokere getambo kirekeiga nagotebuna ekiga negekundi kerengete koleto bomo ase baene kebuna babekire kitaboti chabensemo manyinchiria cyage siasa ubunencheremo yoko ene kebuna basiranire twatebigwe kere omochio twara litoke tiro bantu bwate gusiri itobu abangina ntorara esikeli tosimekeli nawo tosimeke chinsaga esuguma tosimeke gali nonyenge sona sukunyuma se ngombe korara emote wesuguma gokwamo egetungu lero nebite bibere 10 osimeke egetungu ebitenga 5 byaletere 200 Mungu sabenga kie tubwatirane tokole omokia kigende nakyo chimuke iguru no nebirogo eke tokwa ntwasanga imbago letebirogo byatokonya nchebweka nago kire kyere ngicha abantu baitikiro muitoyo ntochikogenderie kinyoleke yito na ndendo chikokora emechande yitoko batokonyora sebinyora basegetwa bwego kwebwatirania hasi chinchira au chokwenyorere ngeria egati abo gokoro bulimi obonchoria na yenda mange eliwe kinya nechinga kecho barukoboria gocha sabarai kurwase county ya Kisii ne county ya Nyamira wose yokoboko na kubasira elio konyore bintu baganitie kwegendereria asoko konye kinyoleke ntokanetine intwe ntokanetie birogo libaga agokomboa ebese twamwaire birogo ebi twamwana ebese igo konyoronga twakonyire family iyo asara nene muno kubwa Nkurubadirege taseni kia Getembe kureiga Manyansi meye bunge ya Kitutu cha Che North ase county ya Kisii leterene ngurukuo Daniel Untiri Mwanchumo rigereria tokwiro mutumokomo keigo ase studio ya kabere toskare ngore na tora sensemo ya kabere na mange Nilan Hub niye moya chiduka echichiko n'ibintu bigutumika service nabo gase nyumba yaho yani furnitures asili lidia mabuko evyo bikomenya segeka asechinsamo cha living room mbabwate chi throw pillows echujire chichingenjo au nabwego ne chikala au mbabwate recliner sofa sets echura onchura nebuno kokanya kwawo kole nkone bali fabric sofa sets echujire chechi 7 seater nabwego ne chechi 6 seater
echuchire chichirangi nechi design au nkonya bale marble and glass top adjustable TV stands echura tumeke aso kubeke TV yao buya ase chinsamo cha coffee tables nkonya bale wooden coffee tables mbabwate glass top coffee table nkonya bale marble top coffee tables egatie chinde chinyinge asinsamo cha dining room mbabwate dining table na boigo nechi set korwa asemete ya mahogan echuchire chechi 66 na boigo nechi 86 na boigo mbabwate marble top inyoranga Nilan Hub ego bwato murulio olipa pole pole asuwanjiro wakanira ebintu biga ngorangora wika wakolire tonyole imeyo muchomo songo asebara yasunika migori otaraikasenya gitari ya nyangena boigo nabo waka esimi gwetrase chinamba chito echuchire enote sano libere kyanda eyemo isano libere isato kyanda ibere inye kose enote sano libere isano nesato ibere inye eyemo inye isano libere inye elio okole amonjilio asenka ya olero Nilan Hub, where style, comfort and quality meet. Getembe Television ekionga kiamamogusi. Karibu sana mwancho murigeria sensemega ya kabirembo yomona soko gendra kusangana intwe nabono umurai wense ya Kenya muske William Ruto yubegoro murai wikiombekeriya East African Community ikobanekia okumerana nekiombekeria kurwa sensemeria ya South African Development Community SADC sensemo ya Arusha imense ya Tanzania bune nchire moyo gusanga na kurigeria emirobiri bwenta kobekwa yogo chia konekia oborendi na boigo omurembe nkweranirwore asensemo ya DRC Congo yaberike konekia ogonsano gotindiga tiabo bisaba KDF bense ya DRC Congo na boigo kiombekeria kya babego kya M23 asomurai wense ya Kenya muske Ruto tebire chinkwana na chichira chekone kya korenta omorembase chinsemecho. Equally important, I appreciate the efforts made by the two regions through their respective communities to mobilize with urgency and convene separate extraordinary summits in order to deliberate on the concerning security situation in the Democratic Republic of Congo. Excellencies, together, we find ourselves standing face to face with a grave and protracted security, diplomatic, and humanitarian crisis in DRC, a situation that demands our immediate, collective, and sustained attention. The East region of DRC has been engulfed in a devastating conflict for over 2 decades now. And this tragedy has claimed thousands of lives, displaced countless civilians, inflicted unbearable suffering and loss, and set back the development momentum of one of the most promising countries in the world. The recent escalation of hostilities in Goma and the surrounding areas is a stark reminder of the increasing fragility the situation presents, and that only collective action to facilitate a negotiated solution will offer relief. Today, we join together in order to reiterate our calls to the parties to this tragic conflict to immediately cease hostilities and take positive action to allow meaningful dialogue aimed at restoration of stability. Specifically, we stand together to call on all parties to actualize the ceasefire, and specifically on the M23 to hold further advancement and the armed forces of DRC to cease all retaliatory measures.
Toska wasomwa nchomo rigeria okongusana na okoko gendete koenekiwa na boigori berario kugikeria okurusu gwa bisi kwaye omona chebi no monega Kenya mo Chief Justice Martha Koome nigo kogendete kubwata nse asigatia bara ibagendete gwesokia na boiga bana inchi kurebirengere bya bigoro yengane yo ababwango iga na bagaka kurwa sekiombekeria njuri njeke banyariko bagwesokia na kuburi muraibu ense ya Kenya Musikuila Muruto hanyariko bakagwe sona nigatina koenekia kumwegerera Martha Koome abiganya robo sibore bo koenekia na chikora ebigambero haika Kenya kubwato ko kuchasa wananchi. Serikali yako na wewe mwenyewe tukiwa wazee, kama kuna makosa hii mchana yetu au dada yetu the Chief Justice Martha Koome amefanya, sisi wazee tungetaka sheria ishukuriwe vile inatakikana, kwa sababu kama hako na makosa sisi hatuwezi kusema makosa iachiliwe mpaka iangaliwe, lakini iangaliwe katika ile system inataka iendelee. Unajua tukiona watu wakiongea president must go, tukikaa kesho tunasikia Chief Justice must go. Shwari ni Kenya gani tuko naye? Cha kisheria ambazo tuko na nini tuna ile GSC ambayo ndio inachunguza kama kuko na makosa na yeye ndiye chairperson wa hiyo kamati. Kwa hivyo kama kuna makosa GSC ingekuwa imetangaza hiyo makosa na yanze uchunguzi wake. Tunakuomba kuwe na separation of power kama vile katiba yetu inasema. Siasa isingirie mahakama yetu kupitia Martha Koome. Hiyo ndio tunakuomba Mheshimiwa Rais. Nakorwa sekionga chigosorio mwanchu morigeria morkia omonne bwe timu ya Shabana nigo akwanira mariganio ari timu iyo ya nyarko bage kubeka yo koenekia gochako gosoria abo yo ikagere koeneki wari tkoria ankyo ase ensemeria ya Machakos mwanchu morigeria tigaturanyore nkwana yayo morkio yo monote abire gatia bagosori bari banyatko bako bose bako ari gani gwase timu yo abayana boigo bari banyarko bagotura chingoma nigo bairanire ase okuyari gani asate abire tkoria ankyo nigo banogo semeria bugo chikonyora obubwi. Ya so far nashukuru Mungu, at least tumefika vizuri na morali iko sawa kwa timu. Hatuna injury, any concern of injuries. Kila mtu yuko fit mentally, physically na kila mtu yuko ready kwa game ya kesho. So tumeprepare game ya Posta in a mind ya kuwa tume drop points last week nyumbani. So we need to recover the points na the best way to recover hizo points ni the immediate game. So ni game itakuwa na mambo mingi, itakuwa na a lot of expectations from both sides, but sisi kama team tumeprepare vizuri. Ukiangalia saa hizi depth iko poa kwa team, kuanza kuwa na ile competition kwa team na players after kuongeza hao wachezaji wapya. So tuna expect kesho results zitakuwa positive kulingana na vile vijana wametrain na mambo itakuwa poa. Naweza sema ile inatufurahisha ni kwamba wameadapt very fast, kwa sababu ukiangalia hao wachezaji wote tumeleta wengi wao ni wale wachezaji walikuwa wanatamani sana kuchezea timu ya Shabana. So ukiangalia wameadapt from the word go, in fact waliadapt hata wakiwa nje. So naweza sema ni chance kubwa kwao, kwa sababu Shabana ni timu kubwa na wanajua ile expectation yenye timu iko, wanajua mahali timu iko na performance timu imekuwa ikiperform. So wao ni wakuja wa step in, ni wale wachezaji tumeleta kucheza. Hatujaleta wachezaji wakuja kukaa kwa bench ama kuwapatia game ati wana grow wanakuja kwa nini. Wala wachezaji wanakuja kucheza immediately. So tuna expect at least ile nguvu wameleta itaweza kupropel team pamoja na ile nguvu ya wale wengine wako ndani, itapropel performance na mambo itakuwa sawa. Ya kwa kweli Umuri tumemkosa kwa mechi ambayo imeisha. Ukiangalia game yake ya mwisho against Sofapaka alikuwa very instrumental. So game ya Sharks tumemkosa sema kweli, kwa sababu ni kijana alikuwa sharp pick na tulikuwa game yetu ilikuwa na revolve ya match sana kwake. So tuna expect kulingana na progress yake ya injury so far, naweza sema ina progress vizuri na mchezaji ambao tunam expect anytime after this game ya week. Mwancho murigeria hasen kwane yoyo morkyo monebe timu ya Shabana no to ikira mu yari bwekionga chinsa inye asenchira yobo ikira no kurwa se ensemo ya mangana maya kurende litukuria ya Jumamosi
umurubirio bw'umuburera noro kubwatia asembe tugusaba kwabera sengenjo chinsa ibere ntunyara tuko batoko koletera senchire ringia kwenda ase Kionga chinsa inye Lucas Mugaka oyariganiria senchira ya bene konekia nachiko komanya aria ene kigwase enseme ya ye obraibwa gesiasa gwetera somurubirio bw'umuburera chengoro kwa Clinton Ndigi bye bye tumerane editukoria ankyo mo director ne nigarenge korwa Abigail Nyanchama. Chinchoke cha soki rende mevulera teba ikera. Hey, chakiri siasa. Mkisikia siasa, macho kodokono, meno nje, mnacheka mpaka mnamaliza. Tuguata katokole. Mheshimiwa Donya, ndusirio monto ya. Hey. Mwaka na kurumwino geto karigo sika kurumwina. Hey. Mtoto randelie. Wena unacha kichana mchinga ambaye kasoma hana suruali ya ndani anabeba AK47 inakwali bagotura handili wasuri ko tebe bintu vyao aisimbarati ngaito kumubeka kuchia ngo police station neregaiga nonje timaiti simba bantu mbaro nyigwete kwa bogoliti bakale uitira machi bantu mbale na bogoliti maiga mumanyete na beregete mba onjoka dero bago ntorera machi kuru mugongo mbara biyaba ninyoka aino mosmi onyongo korangelia onyora kwaro rese onyonka ninki Toma etaka eri kanisa itoka kararia kaeliki Mama etaka eri karia Uchera karigocha ayo mosko sorno kama ete wacheni vitisho matiangine wote vinto sora kale kugamba abantu baminto uno bochoni and let me just say it as it is akaeli kagechirwe musikaratiga beke mike inse ayo moske choho no maite inse yigandi chitoda tekale kutoka idi. Hii nchi haiwezi kuendelea kwa kupitia mtandao, haiwezekani. Kwani hii leo hapa ni Facebook imelaunch hapa hii? Aye, unye. Ainoli Twitter. Ayo, mimi niliondoka huko. Azaki. Unakaa hapo unasoma hulali. Nini wanasema nini? Huyu sasa wewe unapiga simu. Unaona vile huyu mtu amenituka. Mkiora chokore. Fadhali nilale bana. Moske Ruto. Nairo wakiremete mekuchumuino weigane karoje. Bana. Agwambo lazima arudishe mkono. Azaki. Mimi nilihangaika sana juu yake. Ama namna gani? So mimi namwambia bwana Agwambo nikiwa hapa Nyanza my friend, kuwa muungwana. Agwambo koigure okopoko. Dreaming is a good idea. Sasa wewe ni nafasi yako, rudisha mkono. Okopoka Agwambo. Pesa yourself. Wewe utanipigia kura lini my friend? Badala ya wewe kunipangia maandamano, wewe ujipange unipigia kura 2027. Ndio mambo ikuwe even. Wape hiyo pombe yao. Wakileo wakitapika ni shauri yao. Watimu wetu Ruto no Kristo. Ndio tumia vikombe. Aichora kini. Ninyo tubuna kwa reko serikali ya Kenya kwanza. Ati ana launch toilet paper, ana launch sabuni, ana launch kuosha vyombo. Napono? Wacha niseme mimi. Na kama wamejama wanaweza bust. Your Excellency forgive me. Wono wekumoro kexcellency. Akaili obe ayo moski matianyi. Muntu buno yoiga ngakyoroche. Yakobe balimo ogonjo kere country Mosuko tiza jine in the morning in opposition yore Mosuko mokazone serikali yore Mosuko ukona kungainilia bante binto waikasege de blame mwe serikali na eno ole ime waikasege de wa inunkora murobo ochiobwo airute wakirapi na wakora wote wako katikati. Msikuwe na wasiwasi ati kuna mtu atakuja kutuongelesha Kiingereza hapa, sijui muindi fulani, sijui nani. Hapana, hiyo haiwezekani. Siasa ningi chalenge. Wengine wanaongea mambo sijui ya hasla. Ni wao wamejipanga. And you think this country will be run by wheelbarrows, my friend? Ni nani anaweza kwa uchumi wa Kenya? Ni hasla. Gasha wanjua. Abantu bunaba wanachira kina. Mtu yote anaitwa hasla
afungwe jela miaka 5. Ruto, bwana bwasoira. Kuna pepo gani ya upingamizi kupinga kila kitu. Kila mahali anasema stima, maji, barabara. Inakuwaje? Kwani hii maji ya mzima ajui kuna maji inafaa isambazwe? Stima nimeambiwa na mheshimiwa hapa kuna mahali haijafika. Kwani ni stima gani alikuwa akisema? Chinyombo Moske. Affordable housing wanaipinga. Ashawa. Affordable housing hiyo. Zile kodi kama hii ya affordable housing tuitupilie mbali. Turudishie mfanyikazi hiyo pesa yake akajenge nyumba yake kwa nafasi yake. Chanjo na erugo singu pingwe kali. Chanjo ya ng'ombe kuondoa magonjwa wanaipinga. Bill Gates anazunguka huko akidunga ng'ombe ya watu ati kwa sababu ng'ombe na nyamba. Si endelee kwa nyamba. Mimi ladama nikidungo sinamu na nisiponyamba zindakufa. Abantu abuli Moske Ruto ngakyura achokorerende. Sasa mimi nauliza, hii pepo chafu nafikiri hata imefika wanapinga hata matoleo kanisani. Aene ya sorobona bokolemereria. Mtu yote anaitwa hasola afungwe jela miaka 5. If Ruto refuses to respect and enforce Kenya's constitution and laws, the solution is straightforward. He should resign. Huyu Kalonzo kweli mkiona na Agwikira nongo akirumu sumali ngapa. Omuro bulimo bulera na cheru kasimo kaka na chire.